Kublai di baro saya sin para kani ka video ni pe yang ha ka be ba di khubor lai kam di snap hai kani ka video ba one plate ban share like ban subscribe na ban ka ui pe de ki upcoming videos ka be de ba di khubor lai kam ke be ha po stin ma kya ba kari hi bro ui di mentang ini pe no ya kani khubor lai kam ka be jong ka NIC recruitment 2026 kata jong ka National Informatics Center post kadang HADUH reduce pak kat kendai teli post. Di total vacancies kita reduce pak kat kendai teli. Di location kalau pihak bantri kemudian across India. Kalau ada pihak ban apply ni lagi ni post di ban don jemut ban litri sebaru. Nama kena ban litri kumba kani ka department kapha. Apro kawai kari India. Di kita artli ki kategori ni namta ki scientist B ba technical assistant A. Di nabenta ka scientist B kidon arspa sau polai lagi post nagabenta ki unresolved chispa schedule kanslai penriu schedule tribe khatra OBC dubusan EWS arpusau EWD chipho. Bat ka jingsiu pa de. Nakabenta ka scientist B ka jingsiu ka de sanpuru hajar chispa HADUH silak new punyo hajar sanspa sibenai. Kata ka de ka pay level 10. Ka pay level 10 kan sedang sanpuru hajar chispa ka. But ka qualification ka ba pila ban apply nam ta ka te ka post scientist B ka de candidates ka bla pandep ya bachelor degree in engineering lani bachelor in technical lani BTech lani master in science MSc MCA MTech ME MPhil tak gue di kerja di nakamenta ka technical assistant E kadon lais pa inyo pondu lagi post unreserved Sispa Sanpsau, SC Sanpohndriu, ST Akupra, OBC Sispa, EWS Laipinyo, PWD Katra. Ini ke salary, kan dia ke level 6, kan sedang Laipsan Hajar, Sospa, HADUH Silak Hajar, Sospa, Shibenai. Kata kan dia ke level 6. Nangta ke qualification pada. Nagabenta ki candidates ki bakwa ban apply ya kan dia technical assistant A. Idei ban pendep ya MSc, MS, MCA, BE, BTech. Kita ki candidates kila ban apply na benta kini ke post. Ban kerta ke ba kila ban apply na benta kita ki rules pa khat khandai tali ki vacancies kan dei khat pra du lai post nem. Ban nam ta jungi ki ST kan don sans nem ke relaxation kata khat pra du lai pro sans nem ina la ban apply nam ta kita ki post. But the fees pada. The fees ajing shanam ta ki unreserved but we ke di pass pa ndai nak ta jungi ki ST ke di nil. Nak ta jungi ki ST don application fees. But the last date ke di HADUH arp sautrik u April arajar arp ndu. Di page bahaya ke notification. Lada pikwa bantip details. Klik ya ke link bang abu description. Page bahaya ke advertisement. But klik ru ke link jong ka online application. Sedang no ban apply le ne le sigi cyber bujan jupi wan mo kini di kam di batok namar bang ka application fees hangne umdon kam ban ka deiru ka kam ka bala light sisa di lada phila penbit penbiang ya ka qualification ya ki kardan kat kum bijin panjong kani ka NIC la ni National Informatics Center le ban apply namar kijing suru pabiang. I wish you all the very best na kabanta kito ki applicants lani ki candidates ki bakwa ban apply namta kini ki post kin salik sha tuleng saudang jong kari India. Kita kata iya ke bedi bat kani ko kubolai.